Uzdasi i stenjanje na žrebu za euro. Nezapamćen skandal pustio zvuk iz filma za odrasle i obrukao UEFA, sada mu se crno piše. Svečanu ceremoniju žreba za Europsko prvenstvo u Hamburgu obeležio je nezapamćen skandal. Verovali ili ne, tokom izvlačenja kuglica u velelepnom zdanju Filharmonije na Elbi odzvanjali su zvuci iz filma za odrasle. U programu uživo, koji su pratili milioni gledalaca, čuli su se glasni uzdasi i stenjaje u trenutku dok su David Silva i Brian Laudrup izvlačili kuglice. Ubrzo se i saznalo ko je vinovnik ovog nezapamćenog skandala. Naime, popularni youtuber Daniel Jervis pohvalio se na društvenim mrežama da je to bilo njegovo maslo. On je u live-u najavio iznenađenje koje će se dogoditi u Hamburgu. Nazvao je telefonom nekoga i u tom momentu počeli su da odjekuju zvuci iz filma za odrasle. Pohvalio se da je postavio telefon u salu, ali nije poznato kako je uspeo to da izvede i komu je pomogao. UEFA je reagovala i najavila da će podnijeti tužbu, pa nema sumnje da youtubera čeka žestoka kazna zbog ovog ispada.